Kisinga jage yo sweet show. Kisinga jage yo sweet show. Lena show. Venrap ya show. Data disi yo lichicha ndo tofanga doko fara iko ni disala zi. Waba muzika wabudi wadala. Tova chibasa landani wa sweet. Kazi challenge ba kili. Kazi comment ba sweetie. Venrap late night show. Kaba keep it this way ba disa diverse. Yo, what's up? Kulitanganeza futi kemwe mbeka nyamchimu ya Venrap late night show. Na zero fara. Ndoni buzendari chichimrini ndo teli chimra na TN. Di out ya chirambe, So, zona kuitia ndizo ri busy, riko zama ufixa, ndikuito video hii iwe live. Ngotawanya. Okay, live. Okay, cool. So hapa nawa ready. Zono kuitia ndizori sound zabo azikupara. Una sound ya metro aikupara. Adolf order rate style zaba zingo nani. So rhythm disa zezino nga chipinga. So tiene ukatidzanya na metro ngange uri vachisa pa nai. Ziwezi kufisa nga ndire chitu. So mani nitambele theme track ya hii show. Mani nitambele theme track ya hii show. Rinambere riko kandira panda ngorara. Ndi nitambele lupiyo kazino. Weri ndinji nyana jashikanna. Arivo nori redetsan. Okay. Niko fati ene kwamba na metro ngapo tonga zo kwa ngange ifasi. Tonga rezo kwa ngange ifasi. Okay, nimbuzo zori ngo ifana sound. Zirati. Renipa josi yote iche kwindi. Enda unespinga choma saja feelings. Disho uya nyina nyahuno keta. Disclaimer ndi uri ari rengi data. Uya kaino ni platform. Munari ugo tura honi ngango. Atike tita tura tiho. Mame show. Ato tura Venrap late night show. Okay, cool. Neifa. Ndi limo la dinga line darko litumisa ka esho ngoraro. Okay, cool. So tiene ukumbuza zori metro utini novari dinga kola ndikumubona. Okay, Adolf call already. Okay, ndiko ndisela Adolf call Adolf. Adolf ombo this week. Adolf wachinga kumfa. Adolf tongare achamfa. Ndilo zvinda ndiko ndikuzore rikodzanya sound. Adolf. Ndeni kuzenda Adolf ndandinaye Adolf wone koyo ndikumbona sikumbuzere zero hatembisi. Adolf koyo ndikumbona ngoraro. Mani rite so. Rikadilo tsenywa network tonga riri doblewa nga network but ritsino varedi metro ndikumbona naye apala pasi ndikudumupanga zvezvino rikadilo toma rafixa something light idzidzanye the way arite so. Okay, cool. Rikati dzudzanya mapungo atu meriveri kosedza comment dzikori miri yaye pasi. Ndovudza Adolf katojena zvavudi. Ziggy ndi Ziggy few. Ziggy ila comment yange ga. Hewe comment yange ga. Okay, yongalangala. Iri comment yange ke ikori Adolf na tu zime comment is the balo bad. Comment is the balo bad. Mafune funesi abakori arvoni. Adolf wanan Adolf won. Hey, Adolf won. Ingiwe kuri Adolf ufi mune dani auna network afima Adolf wakoni ushimisa smartphone. Yeah. Ne sitiko dibadekanya ngazati
nṋe ndi koni ṱalutshedza uri a thi khou ḓi badekanya nazwo hezwi zwithu. Tiene ni ready hafho ri ye muyani? Okay, tiene athu vha ready. Iṅwe comment yavha i khou ri Adolf Mr Thohoyandou phakamani sole hu si ṅwana Metro he vhanna vhashu yavha i khou ri kha ri vhone ri lwele a vha khou ri ni mbudzi ya mukhavha ni a ri vhone ni okay, comment ndi khou balelwa i vhala zwavhuḓi thina mangilasi ndi khou baleliwa but zwi ḓo vha sorted. A ri vhone dziṅwe comment mara vhanna vha ready MetroCMG ready. Adolf no mbonana no ḓiselele nso ngori he zwa zero atembisi and then athembisa nga iti ḓivhi zwo rekhodo ṱoḓa minute iṅwe futhi ni vhone konse na ḓiwa late yako ndaedza ro lindela. Okay, cool. Prometiki ndi manager nga ngei kha CMG uri ri ḓo vha ri muyani zwezwino u koni promisa hoyo prometiki enda comment yena kho vhona afho zwino ndi manager Metro uri ri ḓo ri muyani zwezwino khe no kho vhona afho. Okay, Metro ndo sumbedzwa gume hu pfi ready. Okay, cool. Tiene on sumbedza gune uri zwithu zwi kho ḓo dzudzanya zwezwino. Okay, u tonga u ḓo ḓifha fhethu. Mani ri nda mlengwe theme track ya itiwa nga muṅwe ndi to vhona mbili fhedzi samba hafhanoni but okay, tiene ko dzhena zwino ri tshi fhedza hafhanoni. Ariye lena show Marukuwa guy amagazana lena show Kissing a jagger, yes, Lena show, Venrap, Lena show. Data this year, Lichich and the top and a dog of Farakoni, this as it. Waba Musica, would do what Dala, Tovachi Basta Landani was saying. Kazi challenge you, Bakili, Kazi comments about sweetie. Venrap, late night show, Kaba keep it this way, but this is the verse. Yeah. Ready, okay, cool. So mani ndo vhalezwi comment ka phone ngori ndi kubaleliwa nga nyezo dale so 135 views ka Facebook nga ngeni tiene fedzisani hapo ndi kuzivona zweri muladza uko nichipa okay, cool. Adolf no mbona auto advisiswa nga network mara MetroCMG. Okay, cool. Tiene ni misa guno ri ndini pange online because muladza oyo wanu udoni dina bad gwindi lingasisala so mbusi ya tomo enda kubudzisa Metro ndiko sorry na inoni ndito dianga Grace all the way so mbusi ya tomo ndiyo ri BFA yo toma guys all the way ndiye mbusi ya tomo. Okay, cool. Adolf utongari ukobuya koyu. Let's see. Adolf nikomfa. Okay, cool. Ndiko nipanga mia nizi. Iko do jena zwino hapo. Cool. Adolf. Ni right teams. Adolf. Adolf yoba ndandi kumupfa asatusvika nga hapa noni zvino ndichamupfa ende vatu vomulindera muntu kaudza Adolf uri vatu vonilindera vatu vonilindera Adolf weza akadiva nga hapa noni autodzira shapu ndiko mupfa badi ndichivomudzisa nga hapa yambodi davyada marai Adolf ngomvona uona to veri rido dodanda ni diselene zvezvino achiva ready. Tiene ni ready yako? Okay, cool. Tiene cool. Dandina tiene ndikotoma ndalindera Adolf sound yawe ichitova perfect the way. Ndandina Metro ngange mrao richarika dzidzanya so zviko dawo ne Metro ridova rinayo muyani zvezvino so zvine veini ningava nichikoita sa zvine radzulela uita zvone nga misi ningava nichiko hosta dzi watch party nichiko ushare ra make sure zori vatu vate vajene ngori hey yana musi episode hey yana musi hey noni iko dova ichiko upisa nga manda iko comment ziko pisa iko dova iko pisa
Adolf nimbudze arali na nikomfa then the donda nimbedzeza ne. Teku advertise pan. The comment kezo dzimwe ndandiko dziposta ka screen yapo. Munkoyo dzimwe ndandiko dzipira atiko todosesa. Ndonoseya zvinafu. Metro ukutodzidzanya something. The comment dzikotakadza badi. Ari read comments. Okay, ngoto tonda info update. Arango zizumbra ro discuss zake show tiene mapungwashoni mrap. Nikwambula. Yeah. I think it was episode 4 or 3 or 4, 5. Yeah, I think the 3. I think the 3. So ro discuss mapungo ashoni mrapa. Rich discuss ai ravari kwambiri ridoitori 1 minute shoni mrapa ade enimune ari taurichedze zvavudhiri okay wait yani achisara chibhadharisa dzikolabo none katoribudza chitori chawo chotopera so ndenomuyela shoni mrapa ndamuyela ken box ndari shoni mrapa ndikombero nidhaka show nichidhaka show angei nidendoritaurichidza side yana chitori wait yani kamapungo the eava kwambiririwa ngauti ngadzigesi dzadzikodzena ka issue because na nero discuss mapungo ndizona then ndiapo shoni mrepa chidhaka ne amwalori no pay no show no pay no collab ndizwe shoni mrepa amwalera nne so raiko tamo rive na shoni mrepa ke show ngalimwe la maduva atoda arita rucheze mara oko sumbedza oto ndiri at divu zori zikonto dani konwanga hapa no zvavudhi ngaimwe ndira zvavudhi shoni mrepa ukwamba zori no pay no show notori adiwane order hafanoni kambekanya mushumo ya Venrap late night show ukotiyova obhadheriwa ati so yangani ati dizori kwambari show a show kana ndi show your performance but now on send a message where no pay no show and no pay no collab zazino zvine zvavahone rika COVID-19 I don't think una show ine yakuitea zvozvino I don't think una show dzine dzakuitea nganda show yeneyi ine ovidziwa khayo directly so angasi rivudze ngauri no pay no show achikurefera nga kha zvimwe zvithu zvine zvakuamba uri uko ne uya nga ha nne ndichirisaukanya uko amba zori for show hey ukoteyo rabadeliwe for collab ya prefix ukoteyo rabadeliwe ukotoseta the records straight uri oteyo nende ndakototea one ndikoteyo ndibadeliwe yeah okay cool so ndakuri ndinipe update ka fungo la shoni mrepa uri why nisikumubona nisongori ava lavanhu vamba nga fungo vasiye vakwama munhu walori hey una mtu adani vota ngangei so inikuri minazwa so kwangu zveri main event or mention something achimention something ramodiroke ku since jinko na sier donitera battle yone kwamba zvinhu ioneka YouTube zvino ya main event na jinkono vako battle ane pa live ione yo battle so what rombo diva disa aribone shoni mrepo perform last week ka Vendors Got Talent for free and then Windy Kello man Windy Kello rotomarto clear mkulo yana ufi corona kai fuke shoni mrepa the highlighters was comment dzichiko bava vantu vane ava kutovana audio vava vachikotodzibona zvavudhi dziko swika zori ukuitea mini okay mumtu kamlori ambe na dofu aimetsini na rubondo rudo supporta network akono joina food ngori obo joina ariko hana but ndichimudisa vathu ni umbodivana kutada so rikodi vathu tengobona ni doni share ndedzidzi watch party havala vanhu nicheni navo ngoraro zvazvino dari nne ndive ndichikotinta metro ndipfe zvori roimagai okay anoti ati tiene udorishavo munangweri atiko mutoda okay mandiite so nipfe uri udova ukuitiani mpeni sekende na ndeve rikuitisa so ndatofara mitini yotoperawo apa atiko
ndiko blama Adolf na Metro na TN suzvava zvingodzidzaneya wotodzidzanya zvanga ndinotea petu why Farangas presentando pela boncas. Hey, tapeli sapenda mulicia bari blessed. Situ singava west, arani nava best. Hey, kumva Joe back. Hey, secretary back. Hey, security tasuma kohana dichite. Koyamala awe, doreza tindawe. South Africa nadoka kauvika urawe. This is in the corner, and the chain in the pool. The band of some kokota and the home. It is in the chance who that's not the room. No second that thing go show me some to the tone. One busy over talking, I'll be busy overtaking. But not the kitty manga, mukonda wanga mateke. In a man that see me stone go push up, pop, this are taking. Don't be such a to run to move so what the stuff on making. Let the time coming in, not the connection. Let go understand the future of a free to my cousin. Hey, no kitty, no people recorded in a matin. Na king is very high, got the fungari matin. Hey, didn't nicotemic, never aromatic. Na chinti lazari kumana na diliriki. Ahuno tipata uniswaro unite. CJ ofunga cheza baswa bakolaita. Tata bakufala ndire kufuka ngama pai. Bakokhanesa bakubono ngado etela ngapai. Bakokhanesa ndichamba na honcha botichi pai. Bakokhanesa game ndichihole nnetinga pai. Dia repa ndoni pa. Sama pura Colgate. Rhyming ndoni pa. Safuna ni Colgate. Chikona chondengisa that's why I'm so late. Baby I'm parade homesick and soulmate. Tane rifa side no skip my nabo power. Tukubona bana bako damba nas power. Fala kubo nabo pesi ati chawa. Tane riba tiro farela na ari chawa. Basalwa happy bako fisha na zi unye. Mumu ya bako damba na zi pumu. Kola tanda kukukota na zi pumu. Chira venda kana na lita dulu. Let's go! ya tieno tonga rovuya life aiti zwine mbilu dzacho dzafuna vhanji zwine ramba zwone a ri ngo to zwifuna chimwe tshifhinga inganipanisho sina nazwe na chuna chimwe tshifhinga ndoni prepare uri ni khwaṱe ndwanyi badi vho dzhenaho mara a vha khou span milongo tsho ḓowedza zwe vha vha vho zwi plan u khou rabela sister u khou vhudzisa gwadama a ri mrena ḓo to vhuya na ndafa mṱodzi kha sham ni tshi mu vhona a khou baisa muvhili songo mujaji u na zwirathu a sa ralo hu upfi Adolf uko dzudzanya sound zvino so rikoto vari kutonipanga dzitreke dzaone Adolf uko dzudzanya sound yawe ndotobvuwa na message one zvino so ndingasiubone but uone apa noni Metro tieni ya confirma uri thumbs 4 minutes Metro dovar nayo thumbs 4 minutes yeah uri 4 minutes tieni life ine ndikhonibudza dziyabuyi tama ichivaya blind ndopfunga idzobuyi ndisedza chiga chachumbudzi musi ndichivahumbura avabuyi na uvidhane ndikhodhiya ndakura aniko pusho baba arana mbebi jaradhan una dzintwana dzisina gaulo dzilala starathan nidiva mini ngofuka bogisi briya vukati vanji vonosema mdzimu ravasedzi vongani ndozamotinya vogevenga ndadhitera music ndichikohopori one day maybe ngava mpfumi matina nechibvisa diski Yeah. okay ndikupfara zvino
Okay, cool. TNN guy acha niona niko pange ya muyani. Okay, cool. Adolf, rukuntana zika Venrap late night show niko chimla na TN hapa noni lumelisani watu ngori watu wabo nilindela zvino vatsinombra ya Adolf. Dodo focus kaya network. Okay, ufi the network, uri the network. Okay, cool. I'll not tell. So since inono janamiani ari number 2 asela zikonversation la za radio ni ya dzibamsela za radio ni zori Adolf madzina nga vudalo ndinyi noni zvetsani vatu vani diva that's why what they vani taeleka isu so asizone zila zikonversation zofi Adolf abva guide zvetsani has zone idzi so maybe metotoma chingatova chori zvino ini projects dzena kushuma nadzo kana project ina ba busy ine na kuipusha kazifenedzano ndipiyo Adolf Richana muyani ko uone Adolf ro salary ambe recognizanya kana zicomment zingine comment zinoni so hey so the deeper and then we are going to zeranta hey so deeper and then go to funga comes around Toma rikadova na MetroCMG naye and udoda asina teze network so Adolf arona mtono zatsina Adolf komre atuwe na pala la auna mapala network mapala network ngazibale ndo mana dzitawara dzitawara man mundu ke atome tawara ngemredani auna ukidi hapa ndipo nyuma mledani kumbe patete mledani wa mise zwanda ko watoto mledani kumbe va comment ni datori somo ngozori ndia heka so watoto no baba fana nini atemande for mundu but aren't vamledani mbuzeni izo transfer network yabe iwe nda isanga ngei Adolf ko yuko uya ngapha no Adolf ko TNN songo seza comment zokake aribonori Venrap late night show. Yeah. Aribon, I think aribonori do pedayo movurana Adolf tongo buya muyani tongari Adolf wone odo salary camera yawe I connected the way itongo yare navana votakala navana va happy nga game round diwa navana va happy okay cool so man numero riko ni briefa ka chimwe chitori chene chikuiteya zvino chihoto okay Adolf tongari already Adolf already ready ningapa something because the bala yeah pakama okay kezo ndifakama and zotongari zikona mazwa mpindulo ri ila project enakona kudhisira watu yone zvino ndipiyo zomri pakama ngori ndobona yacho status cha pakama ndoiwana kwenda rounds dzivege na madhubo pira wangi ya pakama so eyo ndi mixtape kana ndi album na Adolf dari uzanyana nga pakama ndi album the album pakama and enoba yes yonova ndizon so iko wanara guys zvino rinambe recheck uri igai vatu rivamwaleyo ni zvino paka screen rivangaiwana guys zvino so rekwamangorali nikozoita zvimwala okay iko wana kawa okay
Okay, So cool. it's a matter of transferring 80 rands then send an album via WhatsApp. Okay, cool. Zviakona zeri vatu ndivamware number phone dzamafanani dza WhatsApp. Kana vadore ni kwama ka inbox then. Yeah. nisa tu amba nga phone number ni ḓivhe phone zwo ri una vhathu vha 186 vha no khou ṱalela, so arali dza ṱuwa una vhathu vha 188 vha no khou ṱalela and counting. 188 people vha na khou ṱalela. Okay, cool. Ndiko ni sendela number phone dza Adolf dza WhatsApp zwino. Arali ni khou ṱoḓa album ya Adolf Pakama na musendela u khou ni sendela, so zwo ima ngeni mbili ni musendela nene ani sendela 5 okay, cool. Ndiko dzivhi hapo ka screen ni do mbudza uri ndi dzone na kedzo hapo dziri 0714265991 ndi dza Adolf edzo dza WhatsApp. Kedzo ndiko dzimwe hapo album ya Adolf iko wana kha WhatsApp. Arali ni khou itoda a no philosophy ya atho vha do gain vha register vha ite mini ni senda vani sendela ngo ṱavhanya a une zwo fika vhathu vha senda. So Adolf ndi na mbuso nthihi ya important nne ti ḓivhi zwori ngo mpfana zwino. Yeah. Okay, cool. You don't worry trader ichi baizisa nyana. So nende was like I'm sure when I'm hapa noni Adolf na nini to ba aware uri vhathu vho general mini vhathu vho general upfanga music vhathu vho general upfanga nga zimuvu zene ini na kuita zone ka music ndizwe vhathu vho general zone zwo abango general ne chothoma ne abana ndabana nezori nendo itani aba ṱoḓi no zwienezwo. So it's important musi ndo invite ini na metro hapa noni ndashira na mbuso ntipedzi tiḓi zori show ya $1 so guma gai, but na mbuso yanga ntipedzi uri bifi ila yo thoma gai zwo ḓu mbuso yanga ndi ntipedzi. And so khombo uri ndo ḓadza Adolf afho ri vhe ri khou tou vhona Adolf a khou ri ṱalutshedza. Okay, u kha ḓi wana mbudziso kana u khou amba tishow? Hai, ndi khou thoma nda ni tshi nḓadza no ḓadza. Oh, uḓadza. Okay, uḓadza ku amba uri ndani vheka screen yavho ini fhedzi ndi ni fhedzi. Yeah. Sorry, ndani vheka screen u khou amba hezwo. Ha ku amba uḓadza hezwo. Ka screen ndani vheka screen wa do. U khou vhona ndi amba zwone. Okay, ni right zwi. Ingera ndiko I think those who go before out of nowhere zvakare nyana. The rate of mina ngemuraho cha ḓivha uri lini. I think those go before I think the mfu itu obo ḓira challenge avo ngori Adolf Hotoma ene kana hotoma ini. Uri osoko bifiwa kha dzi real talk dza hotoma ene ndi za muḓivhi tonga. Yeah. Let's go bifiwa. That's true mdiva no mdiva. Mdiva nanza tu mdiva. Ngori I'm sure ba hone like the artist ngi dzine vha ḓisela rumela dzi DC dzi short nyana marina reply after so I think on before ka the balanya. Then I could reply maybe can be titebelaho. Mfethu on before ubamrawo ngwana. Recognition and nane artist arali muthu a tshi khou shuma and I think uri ova shuma arali a vha recognition nga vhathu. So nane I had to ngauri vhathu vha tshi vho for recomsi ndi nga vha ndi tshi khou mu offer nga nṱhani uri ono. So I had to reply the staring achieve. Hey, ndi staring. Mr. Thohoyandou niko mupfa ene mune akoto riambela nepa. So don't muzozori hoitiani ndiko tozumula zvino ni kwamba uri staring achieve. Don't muzozori hoitiani nichibva kofi Mr. Muledane naye aka Mr. Thando hoitiani hapo vitu hoitiani. My nickname
I went big. That's all. Yeah, look for him. Okay, Yeah. cool. Why ni songo tori Mr. Chivase or something? Because ndikadumbura ronovia rari riko vendange recheck sini. I think this was about 2013 maybe or something. Una CJ check sini afala na dzimwe dziatisinyana ndizovala. Then how inina CJ mwakwambura no mune Daniel Tango side zaitsani CJ nene yako email side ya njelele zaitsani so why nino chizo Tando nisingo tamsichivase or chivasa ngori ngadu I don't know ringa diumbra anela trip year rikwe venda una ina CJ uko bana na di conversation zo mao eliadu. So ndo ka Adolf isika late marai. Okay, cool. Hango resha mbudzisa Adolf asha mbudzisa ndito mdiva personal asha bi Yoka comment angovena tazone ni savage bad dari ndinotoma ndibveka kukadzi comment abe comment ndi department yanga mara una savage bad rinaya pa Adolf ita chipinga chenne ndaba ndotuwa ndandi chikokwamana na MetroCMG ukusumbeso ria riche on rikodova rirothe zvene zvino mara network ya Adolf ikoita ichitisa zvomwevo mara ukovuya futhi enepa show kombela uri nive nichiko hosta dze watch party kombela uri ni share namusi dzidova dzichikotovuya chothe namusi ndi episode khulwane nga manda saizi naye komzero achipotoma ubala dzikomenti naye ukotoma uzipfesesa zori ukuitia mini zavdeude. Okay, cool. Yo. Comment zaweri ko zibona mabana. Okay, Metro ko iko full. Eta yeah. Uche ukadzidzanyiwa ngorali ndakholwa Adolf naye udova kudzidzanya network ngangeni vatu vakonrosta bad kadzi comment afano ndiko vavona vatu va busy nane komlo risongo shifta topic neriminini nga ndandofunira nga Metro uri kujoina zvino omudimfunira zvino ndosandori ngaimwe neimwe akubisa zvori ukutoto joina nga Facebook yawe pedzi na ndarikashimise imwe neimwe uri ajaine vana vagayi vala votakela Metro keva cool ina romuwana Metro muyani Metro Yo. yeah ndotangaza nga Venrap late night show ndina TN hapa noni vatu vabatsino rivulaya manini Ndobulayiwa batu. Rivotodombulaya badu vatu vakusvera Metro ga ndari no vatu nodovona Metro nene ngodovona but Metro ndikondiserene Metro nombodisvika sazvone ndikubudza zvone Adolf ndiri tobona mbodibhaiswa nga network naye ndiri asi conversation ila dza radio nizori Metro ubva gai ojena gai primary nawo ne Metro zvaitisanzva asi dzonidzi so mbuso ndiyori yenda toma ngayo ndiyori ni busy niko pusha project ipiyo zvino ndipiyo project ene ni busy niko pusha nayo kadzifene dzavo Yeah, ndiko pusha mixtape upi now or never. Mixtape uyo uko uwanala gai wobva lini vatu arali vakutoda vanga uwana gai No, ndikadishumana nawo autubva zvombori undirani ndidoposa kazvistores online. So far tamwe honobva lead single maybe kana something nyana utechedza vatu nyana uri mixtape ukoda
ani ngomupfa tiene kana Metro? No, ndono posa single nthihi thulunga khale. Okay, cool. Nisongo ni thetshelese ka any app, nisongo thetshelese ka Facebook arali ni ngo thetshelese ka Facebook. So ndandiko kusa Ndando mupfa ndopindula dizori connection kawe kwetsana. Mara ndando re onobva single nthihi thulunga khale. Okay. Okay, cool. So ndando kusa Adolf hapa noni ndiko kusori na aya mafungo a beef ya wewe ada toma guy. Ine obviously ngasapela ine ndotenda mwana ndo ngasapela mara beef ya wewe sasa zona no itisazone Metro achi explain and ndo divani koto msimbedza ene hapo Metro tongari umbodi ngara ari divizori huku itiani apa like achingo divizori itiani Adolf niko vona screen tena yache licha Adolf zombere the moment achitofunga camera hii uko dobvela hapo ndo dina mana chisia chora rongo ralo mwori amashaona network mwori Adolf kabuya uko buya nombona ati nobuya di comment rekona okay eba naba bako buya rikoli buwano rinokona uzibona zori ari so ya reliable rani budza zori rofara bathu nga hendila bathu ba so ri dovha ri navho so vothe vha khou vhuya hafhanoni comment dza vhengo mudzimu dzi khou butshara nga maanḓa u tou amba ngoho ndi khou zama u sa dzivhala ngori ndi khou zwi vhona zwo ri na nṋe nda ndo no dzheneliwa hafho hu tou ṱahe zwi a takadza hezwi show i tshi vha nga ine nḓila na vhewe ni tshi khou interacta ndi uri na vhewe ni vha ni part ya show a i khou tou raniwa nga nṋe na Comzero riso rote ri party ya show ufimko hotspot lao Adolf wana phone call watu diwa zoga ziko chini yangu okay Metro hango shaba mbudziso ndonga mwe comment ko Metro shaba mbudziso hango shaba mbudziso udobo network ndobona mwako ri amashau network ya konda at divisori imwe commentary iguy fees tidizori fees ukutoitani nana tikupfesesa tikupfesesa okay cool ana chaidzi so renitarisidza nga risho nimrepa itiani renitari so ndandi etian tieno mudisha mara ndandi kutori ndichome ndijene kalimwe fungo ninwa so ndandi kadinitarisidza ngori hela juice zila dza gwindi ndila dzene dzatsiya dzisiya manamudze ngokona mfesa so ndikotono ya gwindi apa aitodhinji ngori tiva igwindi so okay cool so ndobona tiene niko tegiwa apala ka status cha vatondi hela status chomwelenga hendira mani ndito yakhacho mavana ndiko tsokona ngari mani ndito yakhacho because ana zone ndinakaita zone ngadene ndi yakhacho so at this what chene nachibonana mara volume yanu tamwe pass ndichipio chene status hela status chiri ndingava ndoita ndo screenshot because kanji ndia screenshot ndavala later ndikuona imwe call okay ndidepindura later nayo ari phenomenon man hello kezo nomumfa Metro ugodova ajena futhi asithize ndatikadini tieno dova shava tikadumbusambudziso ndihone tingoshava ndihone tieno so status chomwalengendera chikobva kavatondi chiri chikosimesori zvichele zvilakezvi idzi dzimwe nyimbo dzavamwe vaimbi nisinawo access nadzo dzine dzakuuploadiwa okay ndo balo zvivala zvavudi mara ichitsa pasi yari chichitsa pasi status yari
I was told uri aona mtu ononkoloda duma, but TN is busy riding my wave on Twitter. Aipiola zori hey ndikobalo zwi aidizatsamwa man. Mara Metro Metro omudibuya, so TN odoripila late Metro ngomfa. Yeah, ndibonifa. Okay, cool. So nisa tu andado ni sambuzi, so titi zori nami ifana. Yeah, single. So mbusa okay, so ndando no busa Adolf already on third chase. Ito barizo zinotonga ko buy song network. So mbusa yanga ndio ri beef ile ya bewe ya the tomato guy. Because what ndera zvezo like watu vanosika 200 zvino vakobonera zvezo ufuri IT yani zo. I should explain hapo domo ita full screen. Oh, nokona umpfa zvino. Yeah, ndibonifa. Yeah. Nendizokova mntu unosiko ndawana murapa ndikobva ndikomtamira ndisiko hasha ngobona. So the beef yotomada. Yeah. Okay, cool. I think atutanga explanation ya shoto ine I know fi kutomea jiga guy. I think so far ndo ndisikufana ndisena na mafungo. Tiani dana your question. So ini izwi achi reply like ini nichi rumela DC like nova nichiko expect uri like udonifindula ngori ene mune rina hapa muyani rombusa zori zotoma guy ari zotoma ka ini nichi musendera dzi shots fine ari asa reply ngori ova asa ni divi so nga icho chipinga inani ko diva uri udoni reply ana kana nano lavelo uri udobuya mrao kana nanko sokoto hashera sa zwine na kuambisa zwone. Like nendichiposa DC ndiada zvori line dzanga dzichisvika dziita zvori ara nichifori ni tough guy nyazvikuone nanyakorespond so yeah zvithu zvovanga ndire so. Okay, cool. I think pindo dzanu adzi zona prepare ansasi dzene dziamba dzichinga dzikudzumba nga mrao na mina zote because ndandikotozoni vusisa ngori I mean the list yatu vanje obviously vene nono vapa the line kadzi real talk maybe nakadzimwe dzitrekane afala na mina zote ndi vatu vanji so una mtu ene kawatu vene nono va mention kadzi real talk na dzimwe treke vane votoma ini kana vatu vote ini ni vane koto vatoma tumbulunga rona mndu unonditomao yeah ndiva ndotovatoma zvavudzi nne nditoma ndu yeah so dombudza hapa noni DC kaini ndi mini like is it something chineni chiita for sport kana zviva zviserious inori ratangana chitaratani zvino udoita zvimwe zvitu kana like is it just music fedzi like DC kaini ndi mini dotorobudza zvavudzi ngori dzidzula dzichikoda ende consistent and yeah iko dotodiva zvoti DC kaini ndi ndisikopfuri ndikane ndi hip hop mara and then kane iva ireal rune arari kutangana mutu wenda mudhisa auri una action ndisikopfesori ari ikoshoma aishoma ndisvika mara I'm sure to shoma hasn't ndishona I'm sure out wana pitina 10 yanoshoma kana zonovaone mara ndoenda fa chimwe story cha bullying at show like at show cha mini cha bullying like tonga rona story chenda venda chipfa cha bullying but atatu zumura zvavudhi kana chachikwera naini kana Adolf pedzi kana ini na Adolf kana mini atambura out vana story chene chondoite ya live tree avo nendi involved ukotiyo vana fight yeah even namsi husi fight mara maybe something zoitia out it something bullying inini hone tuzumburi zvakonda zvoso. Okay, zvombere nakashona nti azvituiteya kana even live ndobere zvote zvikoguma kadzimimbo pedzi for now. Yeah,
ndikatori a thu dzula haiti ya fight nga nnḓa uri ri a disana muṅwe na muṅwe a hone kha yeneyi show. So nda ndi khou ṱoḓa na u ḓivha uri like ni a swikelela hune ni a ṱangana na dzi artist dzine ni a disana nadzo na like maybe dzi show onambari na musi ni kha heneyo show ndi khou vhona na iwe comment hafho iri na nṋe ndo no phakha na nṋe ndo no rumeliwa dzi shoto. Yone iṅwe treke ndo ipfa yone kha dziṅwe dzera ri khou ḓo dzi lidza ṋamusi ndo ipfa ḽa treke mara a ri litsha iri ye kha imbusi uri ndi khou ṱoḓa vhusa like kha heyi show dza murahu ro vhusa uri na vo Lil Wayne wa Pitori na khou tou amba nnyi exactly like muthu ene muṋe because vhanzhi vha khou mutola uri prefix vhaṅwe vha ri Miss K vhaṅwe vha ri Fizzy like vhaṅwe vha ri tshigwada tshoṱhe tsha Pitori. Lil Wayne wa Pitori na khou amba nnyi fhaḽa fhethu cause zwithu zwinzhi u ya nga nṋe dzi real talk dzo tenda u tou vha like a strong nga heiḽa I think nga real talk heiḽa ya yene ya vha i khou amba zwa vo Lil Wayne wa Pitori na mini khombo ya nga nṋe. Nṋe like ndi tshi amba iḽa line nda ndi khou katela hu mrepa vhoṱhe vhevha vha zwitshaini nyana vha Pitori but then Jinkono ambo ḓi ita nga ri khou ḓa khae so nda namba ndo ri arali hu zwezwo a zwi vhe zwezwo. So ya namba ya uri yo namba ya dzulela kha Jinkono ya vha i khou mu fanela blind. Okay, cool. So ndo pfa kha dzi real talk nnzhi and obviously ni ngo ntsela dzone hafho but ndo no pfa maṅwe maipfi ane a personal nga maanḓa not maipfi a tou line ine ya vha khou amba ungari like ni khou vhudza tiene ni khou amba uri tiene mukomana no itsane kana girlfriend ene itsane ala mafhungo a vha mafhungo a pen game yori ni khou zama uri zwi die the way kana hu mafhungo a vhukuma ni tshi mention a girlfriend ya muṅwe muthu. A thi koni u repa zwithu zwa mazwifhi arali ndi khou ri ndo ita so ndi vha ndo ita so. Okay, cool. Mari keso mani ri tambe si ngari Adolf do balo jere. Okay, cool. Ari tambe track enti dombo za track kala dzenda dziwana track ine ndanga itamba kala dzote dzenda dziwana ri nga tamba ifiro vhathu vha ita tshisa. Una data luimbo londo pfi data kha dzifhio dzenda sendeliyo una life ndi kwamba una data na Adolf ndi nange track nthiyo no ngoto yo tamba nanga ufana data nga MetroCMG asine ndi Metro uri Adolf anadzo data dzene akuvhudza kuti unadzo uko zwifhela fhethu ni tamba ifhio kona tambani do tamba all eyes on me. Okay, cool. All eyes on me. Okay, cool. Penny second ndi disela tu. Ni tieni ndombudza arali na thomwe ifane. Okay. So ichi ḓovha i tshi khou tamba ngorali ri ḓovha ri tshi khou zama uri ri ni wanele Adolf a ri joine muyani. Tena pro hustler zwithu zwinṱwimbo my brother and me. Ndipo tonga Machiavelli man I'm feeling like to pack all eyes on me. Hola eyes on me. Hola eyes on me. Hola nekane aiko tamba Warm rapper vachisoko itambelela ndi azvinengwa so diga zvichivaita dzi punching back uri kuidova sharp
Tena jona pro hustler, zitu zintengo my bruv and me. Ndipo tonga Machiavelli, man, I'm feeling like Tupac. All eyes on me. Hola, hola, 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 all eyes on me. Man, it feels so nice. I've been waiting for this moment like all my life. Chico believers no corona with my goddamn eye. So that you man I'm brow rouse go to more than a price. Damn my team wines. In them rap or sada or a nice story. Fino Jena 666 it's a fake story. Yeah, I know your mangaza musingisa floppy. Chico Reda, Sito Patigoni. Hey, man, honestly I love rap. Yeah, the part of food on that respect. Warm rapper but you so big and better and there's your name was so the girls and she better to punching back. I think the way the most in the Jena studio. Titi music in the Motamboa Kazeradi. Never sharing Bedon, Shipio na Shipio. Maybe that's why the chief finesse one drill. Tena Jena pro hustler, Zitu Zintengo, my bruv and me. Ndipo tonga Machiavelli, man, I'm feeling like Tupac. All eyes on me. Hola, hola, 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 all eyes on me. Bakosama ndira zote bakosama no vice. Bakungera zipiani banekeza bo spice. Rosalite ndi alivumilia kwata la fighter. Na boti change staff na na kena zisaido. Ndingazo bachitsura boto piro bar. Abanyagumpa pieces abo rastafari. Ngabosi mnayo wachizwino wado testify against me. Ure shango liton crucify. It's decade now I've been here, I've been dope. But we sure nga belly chito fiwanga stroke. Uru dobo when I'm rap pare. Dobo tonga venda lotenga bo para. Which I hope. Banchaba kakolebo bamparera kazi show. Now nechita kazi buzz bambina nengazi flow. What the fuck I'm rapping for cause I'm not out of the zones. Gangsta life, hip hop is the life I chose. Tena Jena pro hustler, zitu zintengo my bruv and me. Ndipo tonga Machiavelli, man, I'm feeling like Tupac. All eyes on me. Hola, hola, all eyes on me. Hola, hola, all eyes on me. Hola, hola, all eyes on me. Okay, cool. All eyes on me. All eyes on me. All eyes on me. Cool. Tiene, tengari. Okay, achi omitiwa. Nandiga mute. Okay, cool. That's fine. No one comment iko simbesori iri ziko gidima first bad comment ziko Jena 100 ngachunga chiti. Na comment 500 something. Important badila comment. But mandi ni budziyo iri yetongolori mini. Iri ngele suzwa beiwe as you organized. No, as good you organized ngori so ndikombene comment. Iri zwabe as you organized. As good you organized. Ziko tiyo bangeni mbira ni nyumbuzo muna ufi sheni. Ziko tiyo bangeni mbira. And then network eringa si control the network. Network ya no recontrol. So they done. Okay, cool. Una munga weba kugungula earlier actually late night ukwambwa 7 na so I hope otakara zvino arali I hope that originally ndiye ni late night ya puma. So okay, Metro ndina exclusive inende ko to vudzayo nene ani divingayo. So there's very ndichitopedza ni vudzava pongwe maybe ndikodwana call of hey why number those to gay live ngomfesa. So Yeah, ndikonipa. Okay, cool. So nama ndiziyambe kati ara ndikuona zvipfuda kana mini it's fine. Mandiziyambe zvorugazo raro. So ndiyambura nitibvisera vatondi unachimwe chena ndikatishuma na vatondi kene farange na vaposa nga line military. So zvino unachipinga nothing ndandisi studio but mwazi producer vaona otombuza okay vabitanu voyange va reply vati reply seromba spirizwa vatu nandifariwe kati but afi vabitanu vati reply hela track vamunava delete isabva. So mbuzo ndiori kavatondi naho
Reason why ni December toni ngela swinga because I think ni chim decide asa to tomoto baka level ini abaka yo zwino ngela swinga ara ndiko zumra I think track ya we aba khulwane ngela swinga oba uthi ni faces yana fizi ara ndiko to zumra zo Anikompa grand. Komzero utongombo the ruanga 3G. Rain itonga yombo the dam nisela mvula mara I'm sure mbuzi sono imfa. Yeah, ndo ipfa. Yeah. udopindura Vatondi ndisokotopfa vo ndisalidari a telefoni lalta so skopfa ndiko sokonyango sikotolidisa vo. Yes. Angotochinya vo zvimwe zvithu dama. Yeah. Ana mafungo. Cool. I think. Okay, cool. It's fine because I think audio yako va slow. Adolf naye koyu ndikumupanga muyani naye number ravavana ngoraro. Hey. Adolf Osika. Nabana bako bizela ngamrao. Okay, cool. So ndikuto usado kuri tetaita uri nita kucheze ngori noziyamba mpala matomenari nikopfana Adolf. Musendere Adolf uko mfana. Ngori ndikoshawamba nda bizelera aba ascom form na. Ndiala mafungo emetro ambangi mrao. Marai. Adolf, richanani muyani? Adolf mudinkaranga. Adolf uderurisanga abantu man. Mumpika uti Adolf uderurisanga abantu. That's serious. Don't take care. Okay, cool. Tien, busani Metro Dariko Musombi leader the kono director marawu limbo fast. Vena vecha ni bona. Atawanara. Aye. Nazino. Nazino robonara. Okay, Mari so. Nichiri bona nimbuze ne. Nichiri bona nimbuze. Anotangana. Okay, mpeni second edit then confirm something. Okay, anani ndio ribona cause watu wange vako ni mpeni second nti ndione something. Watu wange vako ribona rote. So as long as niko mfoto ngari right. Niko mfams. Yeah, ndione. Yeah, watu wange ndika live zinapona nga phone. Kela so iko rusumeza roto pera so zomberi okay ndongori nenu but live ni riko fini demini shimise femte okay cool nanga dibudzi support yen nenda ndichikoto doni busazori una artist dzine nono dzidisa dzine dzonovya dza damra wanu dzichikoto da collabo za damra wanga. Not necessarily uri udamra wanu mara una vatu vane nono vadisa vada after no vadisa va vachikoto da collabo tango shuma na yini. Yeah, vo dara bad and then not mtu was collab. And vanongari zdochinya relationship yanga na majitas. Majita ndinyi ngori nani majita ni majita. Yeah, ezo nena diwa zone. Ezo nena diwa zone zo change. Sema zone. Yeah, mara nika diwa ene ono la MetroCMG. Oto change zitu pala na pala. Yeah. Okay, ndikoto una juice hapa ile agwini. Okay, cool. So, ara ona tezo Metro no mumfa uri
ono change achava metro lawo disa bathu kana ukutambori ono ba half ngange na aningomuphaini okay nendikadhiva honoula mara ochenja maitele mamwe fhala na fhala ninga ri tandavhudzela maybe uri maitele ndi afhio ane anga vho tshintsha tandavhudze so and like ndasanyagi u ṱuwa ndi khou imba na vhathu kha dzi track but then nda wana uri fene dzanga dziṅwe dzi avha dzi khou nyaga uri ndi imbe na vhonnyi na vhonnyi, so nda tsitsanyana kuitele kwanga nda thoma uri at least vhaṅwe ndi vha fare nyana vhane nda pfha uri ya ndi khou vha fila, so yeah. Okay, cool. Une iṅwe comment hapa iko ḓa kha voice note ndi ḓo i tamba mara ndi khou ṱoḓa tanda vhusa no, I think no vhuya na ri none kha ine show no amba zwori nani kudisa vhathu vha Pitori then Jinko no a ṱoḓa zwi claim uri kudiswa ene. I don't know if for me but it's fine, but I think nga tshitla tshifhinga no mbo ḓi ita track na Fizi, and obviously Fizi nane ndi veteran la TheGhod itshila tshoṱhe tsha Pitori, so hovo itiani fhethu obviously ndi show na sathu tshintsha maitele 100% sure ho itiani tshi ita collab na Fizi ndi tshi ita collab na Fizi because obviously ngela tshifhinga na sathu tshintsha maitele and nani kwa mbori vha mrepo wa Pitori zwa so nane like mwana mwezo mu mangazi ri why metro kuita collab na Fizi u itiani tshato ḓivha zwori ho itea mini mara zwa zwi khou itiwa nga label ye nda ndi khayo tshila tshifhinga. Vhone vha khou nyaga uri ndi ite collab na Fizi, so vha i organizer a i ngo organizwa nga nne, so vha i organizer ya itea, so yeah. Okay, cool. And then ndi khou ṱoḓa ni vhuse iṅwe mbusi ndi khou ṱoḓa mbusi uri ho itiani kha mulambo ngori heyo mbusi ndi khou ṱoḓa mbusi ndo to hangwa mara ndi khou humbula zwino ho itiani ngeini kha mulambo ngori I think na tshimwe tshena Adolf naye o ya kha mulambo, so obviously u tonga rani nga tshimwe tshithihi. I think Adolf o ya earlier ina ya later nyana, so I'm sure ngani kwamba yone yena kwa ndiyo ni organize collab ya Fizi. Yeah, a ngo ita tshithu and then ndo to vhona uri like ngange kha mulambo like his manager dza hone like ndi vhathu vhane vha busy, so ndari ndi wane vhathu vhane vha vho focus kha music, so yeah ndi afho enda kha pros. Okay, cool. Yeah, ndikombono la muna u busy nga manda wa shuma nga manda. I think ubva tshena to thomo dzhena ngange kha pros la so zwinzhi zwo no tshintsha. That's why ndiko ḓamba uri zwine a su tori ni software and a su tori no tshintsha tshoṱhe to vhori ni nga ḓa metro no ulo wa kale mara zwina zwiṅwe zwine ni khou zama uri ni takadze fan at least u vhe na part ina ndo takadza fan ngoralo. Okay, cool. Mani retouchele save voice note to ni ḓo mbudza uri ngo ipfa na late night show komzero shotien hapo metro hama ndinambudzisa hapa kha metro no dzhena MP Witbank ngwamba na laptani ḽi ḓo swika tombudza hapa no ni ma metro zwino nini tshi khou bifa whoever na khou mu bifa more especially or maybe Adolf ni khou thoma na ita research nga Adolf na wana mafhungo oṱhe na vhankhwa vhekanya na kono vhuya na vhe afasi ni tshi eda tamba ndi khou mburi like build up nga murahu before tshi fa final product rine huvha ho itea mini ni tshi vhuya na ḓa na heyo mitsigo ine na vha ni khou i laṱela. Cool, ke mbudziso yo gumanepo i khou ambela fhasi nyana. Okay, nga kona u ṱalutshedza short mandi ni ṱalutshedza so mbudziso iko sumbedza uri ni tshi sala ni tshi disa vhathu a vha khou amba uri maybe more especially Adolf kana a si khou ri vhathu u khou amba uri ni a thoma na to ya na dzhena fhasi na ita research like nga muthu zwoṱhe zitakataka zwoṱhe na bandla zwoṱhe fhethu thihi na kona to thoma u ṅwala zwino u khou sumbedza uri ni to thoma na to vha mushumoni na wa serious ni sathu ṅwala edzo dzi beef dzo livhanisaho na vhathu.
No, ndi kanzhi ndi disa nga zwine nda zwi ḓivha zwine ndo no zwi vhona. So tshiṅwe tshifhinga wa ḓa na dzi fene dza vha dzi khou mbudza dzi inbox, so a si zwithu zwine nda zwi tevhelela nga maanḓa, ndi tevhelelesa zwithu zwine nṋe muṋe nda vha ndo to zwi vhona, ndi na vhuṱanzi nazwo uri hezwi ndi zwone. So ndi zwine nṋe nda disa ngazwo. Okay, cool. Nda khou zama u panga number phone afho mara dzi khou itela zwa ndi to ita so ndi to ri comment ni nga ngeni dzi khou vhuya nda ndi tshi nga dzhena nyana kha comment section. Yeah, thumani dzhene kha comment section. Okay, ri tshi khou dzhena kha comment section nyana huna comment dzo ḓala nga maanḓa, vhathu vho takala zwino ndi khou vha vhona. Huna rilwele uri okay, Raul J uri vhato ndi telefoni heḽi ya ḽithanga in quotes a fhedza a vhea maseo. Ndi zwambo nga metreni muṋe ari Chivase Dakalo ari nne thi muthu wa dzi collab a vhea maseo. Sifu ari TN Roni Ruma swikisani muledza wenda rumo ndi ufhio zwino ndi tshi scrolla. Okay, dzitsani kha comment kare kha comment TN show ya fhela. Hupfi ndi humbele Metro uri a vule muṅwadzi a vule kepe, ni nga kona u vulela dzi fene kepe kana kepe itani fene dzi ri dzi khou ṱoḓa Metro a tshi vula kepe. Dzi fene dzi vulela ne muṅadzi, net vuleli dzi fene muṅadzi. Straight up kepe kha dzi vuliwe nga dzi fene kha dzi vule kepe, fene kha dzi vule kepe. Okay, ro joinwa na nga Fizi nga hafhanoni uri shout out my niggas. Ndi khou vhona Fizi ndi vhathu vhanzhi vho dzhena dzi artists dzo ḓala badi. Comment dzo ḓala ri nga si dzi fhedze. Ari Adolf ri kha ḓivha naye muyani. Adolf hatshe na dzi artists dzo vhalaho badi ri khou livhuwa dzi artists nnzhi dzine dza khou dzhena ndi zwavhuḓi nga maanḓa. Okay, cool. Atom a ri tambe okay, call in weke atom ri fori those fan renew. Henda. Nda. Hello. Ndiko nifa. Hapa ndina mbudziso ya Metro ngori loguma okomba ra chakila bifi yo fedza. Ati kwamba ngoro mini. Okay. Loguma racha awanya go release imwe bifi studio zo mini. Ore kaye na racha sudonga Adolf na mufi bifi cheap. Okay, cool. Yeah. So mbusani kwamba ka Metro na racha zwi ḓo ḓi to fana kana zwi ḓo escalator kana zwa hulela u fana na zwa Metro na Adolf na ndiye mbusani. Yeah. Okay, cool. Udo ni kudera yo. Sharp. No ifa mbudziso msi. Ukwamboro Aiti to besa clear. Uko to ambori I think ukwambori career talk your face no disana rach au kusumbisuri nane hapo zwido hulela usika ka level ya Adolf na kana ezo inya zwivika ini zviva kori ene mune wena muposela line udo vhuya guma gai. Yeah, zwibva kha nezo. Okay, cool. Ara akuda normally ndi thetshelesa decent ya muthu. Okay, yeah. Cool. Atambe imwe track ya ndi tambe ipi imwe track. Abe osara mina mi. Una the interest zone una rina grades rina push rina hustle empowers you rina take it easy rina life. Donga ri do tamba one taru fedzi dzida zombre ngato kono tamba nda tshiri tamba nti zombre sala taru so atambe nti zvino so darasa na mbili. Upfi pine ati na nyimbo dza milaedza do tamba life da ri pfinyana something. Ripfori hana yona heyo miledza ine vhathu va khomambela yone
ndi live ndo ita ya ndi live. Okay, cool. Tene nikompa chipinga msida thoma ndadzudzanya apa. Yeah. Okay, ichi totamba ni ri A. Re on. Okay, iko tamba Metro namsina saifa ona tedzo ndeluze ndari watu wange vakuipa. Sure. Life aiti zwine mbilu dzacho dzafuni vanje zwine raba zvone aringoto zvifuni chimwe chipinga inganipanisho sina nazve nachuni chimwe chipinga ndonipreparo rini kwathenwanyivadi vosjenaho mara ava cospan miloro yavo ichadhowedza zvevavavo zviplan ukorabhera sester ukobudziso gwadam ari mrena dotobona ndafa ndodzukasham nichimubona akubvaisa muviri songo mujaka una zvirato asararo ukoraro ngamdhara cheo lady avaya blind tema nayo yoshap aichava ukawaniko dinera mahara feto tena 18 upanda nyuku ngabugebenga auna zwine angaita auna muto noko hell onofara road tom and then the show w zviovyasu teyogebenga orihura rekuliwa Uchiro Marachiro Uchiro Fana life in it konibudza dziabuyi tama ichivaya blind ndokufunga idzobuyi ndisedza chiga chachumbudzi musi nchiba humbura ababuyi na ubidhane ndiko dhiya ndakura aniko pusho baba arana mbebi jarathan unadzintwana dzisina gaulo dzira rastarathan nidhiva mini ngofuka bogisi vriya bukati vanjibona sema mdzimu raba sedzibogani ndozamotinya bobugebenga ndadhitera music ndichikohobori one day maybe ngava mfumi matina nechibvisa diski padango right hapyareliwe venda yanoshuma lichezo bais obviously blame abatakati sfinga chote rechifeira hone traka lapsiwana ndinyonoko lireira ukori vaisokori chigucho pfuka hampunga shot ndonotatesa machanta ikofara ya lot Uchiro Marachiro Uchiro Emon kenoni life ingoita ya madem ninga protector nisirwade na yena fanga extend banji bato de hatura musi zvitu skokon vamwe sidwadze ndi stress nichibona vako on vamwe babebori at least vapushe nyana nga grant rine riba jaja kurisa devo rivatkan situation dziapambana ngori mitaifan kane zvimwe rikofera zvibi zvaba baby kan ndidiva maauti abaya ora todzi tapura umeka show radzura ukangora songo humbura uwanara mahapeni ndizvo dhuva na dhuva uchira nga zvipisi job ngadanara ngogudendore brave kotombera songo kupera moyo think humburani hune na kuuva bless humburani hena vanikoi vafana ningasvika na sara tatabura yande uchira chira ngotophekaroji zvezvinero kutangana nazo archiro zvitatu uchiro Marachiro Uchiro Okay. Raro nitambira MetroCMG TheGhod ati life ngati venda ndi ngati venda remutino. Okay.